Clear tu le ngai thatu te chibai le vek ku le tun tum chu Jake Paul le Mike Tyson te inhnek tur chung chang tlema zong han bi thuak ila Jake Paul le Mike Tyson te inhnek tur hi man lai boxer le tun lai boxer inhnek tur ani boka thira cha kom to hle mai pathian zara kan damanga kan en thei ngei tura ngai ila Mike Tyson a chanchin hi karon soiwak to don lawa post masalama khan chipchiar zokin ka soi to a langai thalo le endu kanom chuan description a link ka da kan lo ngai thlave don nia Jake Paul kumsom ni pasari le undisputed heavyweight world champion Louis Mike Tyson kumsom nga pasari te chu July ni som ni sang ni som ni palia AT&T Stadium Arlington Texas a inhnek tura ruwa man ania Kovel pumpuya live stream a pek chu ani anga Netflix in a pechuak don ani a hun tur dar kartak hi chu he video buat sai lai hi chuan puan alani lowa April ni sang ni som ni pali khan Tyson chuan he inhnek hi exhibition pau tanga ngai ani tur thu le professional recorda zialu ani lo tur thu asoi ani Nima sela April ni som ni pakua khan Texas Department of Licensing and Regulation chuan fighter 10 inhnek tur adil na han thelu chu apom thu ati chuaka he inhnek hi sangson le professional fight ani don anti he bauta hian round riat aumanga round tin hi minute ni arei ani anga gram zathum som ko pasaria rit glove an mangdon ani Tyson a inhnek pui tur hi a ming pum chu Jake Joseph Paul ni in January ni som pasari sang ka jakwa som ko pasaria a pianga American YouTuber ni in actor ani a boxer ani boka tin musician ani boka ni September sang ni som pathum khan vaina video a postana he app hi ti to pani ma hian follower makta duai nga le nuai thum anei mana views po tluk le ding on ni zet anei man bok ani Disney Channel a Bizarre Work series a season ni chung Dirkman angina changa Paul hian mei sang ni som ni pali khan YouTube channel a siama for please a kum sang ni som pasari som pariat ni khat le sang ni som ni pa thum chung khan YouTuber jinga hlo nem per Paula alo lang to ani kum sang ni som ni pania Forbes in ati chua kovela infirmi poisala lut nem li sa po atel ve bok YouTube a hian makta duai som ni le nuai sari chuang subscriber ane Jake Paul hian boxing hi oga sang ni som pariat khan a khel tana white collar boxing match a Desi Olatunji ne nain machona technical knockout in ne na achang professional boxing a hain lan masak ber chu January sang ni som ni khani in gip ne nain tuma rang khanna technical knockout in achak ani professional boxing a voisom in lan to in voi kwa achaka voi khat atlom voi kwa achaka hian voi ruk knockout in achak voisom in neka voi khat chi alatlom ani ticket man tur hi USA Today in May ni som ni pani sang ni som ni palia atar landan chuan thutna tlar ma saber ring huala thutna first row ring side ticket pakhat chu dollar singli sang sari vel ani ang ti in atar lang chu India tangka chuan nuai som thum pako chuang ani floor ticket po dollar zaruk somli pathum cheng singa sang thum zanga somnga pathumin alei thei anga upper level concourse seat chu dollar somriat pasari cheng sang sari zanhi somli paruk man tur ani Mike Tyson chuan he fight hi boxing community a hater then khat chuan atakani an ring lawa hei hi sangson fight ani a Jake hi ka knockout don ani ti in social media X a aposa alain ring to khop mai heti lai hian Jake Paul chuan X a aposa chuan Mike Tyson hi kumlikal ta a mai chana ka mu masak ber thleng khan ka idol ani a Logan ti in min ko ati tunge kani reng ti hi mai chana in nai chil tak chungin ka hriat tir don ani ati ve thung heti lai hian MMA fighter then khat chuan Jake Paul hi an kap na sale maya nangma kha in za pui hle turani ti in UFC champion hlui le tuna analyst ni mek Michael Bisping chuan X a aposa
nang hi nuizat bur liana ini ti hi chete point in hreloemi ati ani kumsang khajakwa somruk paruk dai to piang inhnek don ania zakve deute ti in MMA fighter le boxing po lo khel ve zoi to dilon danis chuan a inhnek tur thu puan ani hnu loka social media lama a post bok tin a youtuber pui ke sai point kumsom ngami ani to hetiang thil hi tu mai nan ti du lo alung chiat thla ke mai ate bok ane MMA lamin tale of the tape niom takan siam the New York Times in atarlan hi clear mai ila heta hian Mike Tyson hi kumsom nga pasari ania Jake Paul hi kumsom ni pasari ani thunga pedigree a hian Mike Tyson hi former heavyweight champion ania Jake Paul hi 20 million YouTube followers ani face tattoo a hian Mike Tyson hi warrior ania Jake Paul hi dragon ani thunga favorite snacks an kamram thil an ngai na zong kha Mike Tyson hi beat Evander Holyfield's ear an ron ti a Mike Tyson an Evander Holyfield a beng ase khachuan khovel adeng chuak ne khop maya keipon khami tum khan ka en ve a naupang te kan la ni a TV po kan nei lawa mi ina kan en ani Jake Paul hi a favorite snack chu chom on raw cow testicle ti ani a hei hi a video a ani arin kala en chia lawa an nickname hi Mike Tyson hi Kid Dynamite ani a Jake Paul hi problem child ani a an ran ngai na zonga hian Mike Tyson hi loves pigeon ani a Jake Paul hi pitbull and gold retriever ani mai hi tak ania Mike Tyson hian parwa angai na em a khoi thina ain sual masak ber tumpo khan ain sual chan chu ayo pa le lian zo pakhat khan a parwa lu alo thuai bun saka chu wang chuan Mike Tyson nen khan ain sual ani crime an nei hi Mike Tyson hi 6 years in jail for rape ania Jake Paul hi charges drop for criminal trespassing ani Until of the tape tak hian hanlu ta ila Mike Tyson hi kumsom nga pasari niya Jake Paul hi kumsom ni pasari ania Mike Tyson hian voisom nga pariat ain nek toa Jake Paul hi voisom ain nek to ni Mike Tyson hi voisom nga pariat ain neka voisom nga chakin voiru ka chaklawa no contest voi ni ania mi somli pali knockout ani Jake Paul thung hi voi somain neka voi kuwa chaka voi khat chaklawin mi paruk a knockout thung an san zong hi Mike Tyson hi fit nga le inchi somania Jake Paul hi fit ruk le inchi khat ani an ri zong hi heta hian 15 stone 7 lb harantia a kezi zong in hanta ta ila Tyson hi kezi somkwa pakwa le gram sasari somkwa ania Jake Paul hi kezi somkwa le gram zan hi somruk pali ani an knockout percentage a hian Mike Tyson hi 88% ani a Jake Paul hi 66.7% ani Tyson hian professional fight akhel hun ber chu kum sang ni panga kha ani a November ni riat sang ni som ni khan Roy Jones nen exhibition match an khel bok ani Roy Jones nen anin khel hun hi coronavirus len lai kha ania amuna n2 anom lowa pay-per-view kalpui ania khamitum khan Tyson hi ache aladi khop ma nek po alana a round riat an khel tuan thaka alain fit thale ani kumli don haliam leta a Mike Tyson hi a fitness khatiang ang khan ala tha angem ti chu en acha kom to khop mai tin Jake Paul hi a khel han en hian ati deuh kho maya zeilo deuh ang hian alanga anek chu anave phian maya ache po arang ve fu a khel pui to ho hi chutianga turu tak le han thiam tak ang kha an ni bik lowa Mike Tyson hi experience thatak nei ania an kum hi ain thlau khop maya pa fa ang mai an ni dona Tyson hi tu na hian kum somnga pasari ania aba de hi June ni somthum ni in July ni somnia ain nek huna chuan kumsom nga pariat ani to don ani heti lai hian jei ka hi kumsom ni pasari ani a achak wang lai tak ani ome
kum som thum pakhat zetin a in thlau dawn ani tunge chak zo kang ti churin dan te pawh kan nei deuh theuh hlomin a rin awma comment lama te pawh hian han sawi lai la a nuam ve ani ole khati chin khani mai sela Mike Tyson le Jake Paul te inhnek tur hi damtlang taka kan hna thlen ngei be sei ila in zawain en nuam vek ule